Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, kakera kratka klipja, kao nava Allah eskete barake wa ta'ala, sar so rodena, sar so pišinena mange non stop. Ali sar so janena wa keravot menge deka slabo vremea, alhamdulillah Allah eskete barake wa ta'ala zuzimesijem janena dava, hem nadoresaja dava to objasnina, nadoresaja te kera Allah fi baša dava, ama ka potrudina amen, koja nava Allah eskete barake wa ta'ala. Ka potrudina amen te družiname zajedno je kelilea, ko kratka nasihatija, na kera je dugačka dersija, ske džanama de ko kratka klipija poveke šunena pes. Ko kratka klipi inshallah, to objasninatu menge detaljno sar so rodena, baš o sihr, baš i džinska napadija, urok ili lejbe akendara mende koromasova keralape, hem sličina savke bukja. Pa ga počimne ke lilea, akava je lil, kova sovi kinala pes crna magija, inači ozijat lakić pišinga. Akava lil, ama šukar lil tano, objasnila pes budbaši teva kerav, neli sihrija hem slična savke bukja, džinska napadija hem sličnu. Pa ajde akava je teno lil kova su teva kerav smatrinava deka ka interesinol tu mena akava te shunen hem akava rodena tu te shunen mangena akava te shunen pishnena mange bujeneri to objasnina detaljno hem elhamdulillah da Allah eske ne saveda videa so kergem džiakana tane sebe piso manusha shunge papala kadva proveringe pes hem ki kreke kligoda ki silen problemi elhamdulillah Allah eske tebareke ve taala Allah tebareke ve taala so mukela bereketi hem mukela leko ko manusha. Paka počmina teba kera vtaro početo kelile skoro ka družina amen. Ko početo kolil kerela lafi, baš i teba kera deko sihr, tano stvarnost, deka advaitano hako ko islami, deko sihr sar ili magije teba kera, tano hako ko islam. Pa ko početok dela meni ek hadisi, taro poslaniko sallallahu alaihi wasallame, koja su zabeležnila imam Buharim o imam muslima tano sahih o hadisi, poznato hadisi tano akava. Pa inshallah ka četinale te šunen deka o sihr tano vistina, a na sar so nekoj naverunala hem vakerla o mena verunava ko magije, mena verunava deka nekoj šajte keral mange magije hem slična savke bukja. A dava trebala te verunal pes, soske od ova baš desingja pes e najšukare roboske Allah skoro te bareke wa ta'ala, o najšukar insani kova su si neki puf, sar so objasningali Aisha radijallahu anha, e poslaniko sallallahu alaihi wasallam va kerga jivdo Kur'ani kova su phirala ki puf. Pa oleske da si nekerdo sihr, iako akavat va kiraft menge ko početok te napomeni naftu menge deka isi skupine taro manusha, grupacije kova su naverunena ko adva deke poslanikoski alaihi salatu wasalam si nekerdo sihr, ama na kova je kjada ja temaka na to objasni ne odola šubhe, hem te objasni na dokazi ja dekaliske kerdo, dovoljno dokaz tano akava so, ko početok taro akala videa, tava keravka družina menim koril da tano agjareni baš o sihr, hadisija baš o sihr, to jest deko sihr tano stvarnost. Prvo hadisi koja su koristinala pestano opšto poznato hadisi, tar imam Buharim, tar imam Muslim koja su zabeležinali, tar Aisha radijallahu anha prenesinela pes deka vakergi Aisha radijallahu anha. Vakerla jek Jahudija, vakerla taro pleme Zurejk ob sihiringja, kergja sihare Allah eskere poslanikoske sallallahu alaihi wasallam, pa vakerena deka vikingja pet Lebit ibn el-Asam, vakela Aisha radijallahu anha. Odoborom but vakelo psihringjale, so vakerela počminge poslanikoske alaihi salatu wasalam te pričininem pes nesave bukja. Vakerela nesave bukja pričininge pes leske kova sona kergjalen. Pa vakerela agjareni sine sađi kote jek dive vakerela ili vakerela jek rat, koga vakerela dovingjaja Allah skoro poslaniko sallallahu alaihi wasallam, a pala koja dava vakergja. O Aisha, osetinava deka o Allah sikavgja mange ili ukažingja mange koja dava so vakerela pučnumle. Ale mange vakerela duj manusha, jeko lendar vakerela bešla vakerela komo šero, a o javer bešla kome pre. Pa okova so vakerela bešla vakerela komo šero, vakergjo koleske kova so bešla komire pre. Ili okova kova so bešla komire pre, vakergjo koleske kova so bešla komiro šero. Vakergjaleske
савитани и болеста кале манушескири. Пава керла кава одговор ингјалеске о психиримотано, кердореске сихар. Па кавава кергја, а кој кергјалеске сихар? Па кавава кергја, ојавер мелеку вакла одговор ингја, олебит ибни ел Асам, вакла, па кава пучилале, ако со кергјалеске сихар, па кавава кергја, вакерла ки канлик хем кобала. Каја раклоло дова сихар пучля, о мелеку, акала дуј мануша сине мелекија, ко манушикан облик. Па вакерла, акава вакерла пучля, каја раклавила о сихар, па акава вакерла ко бунари зи ерван. Вакерла, која дава бунар раклавила о сихар. Па Аллах скоро посланико салаллаху алейхи ва саллем геолоджи која дава тан. Вакерла, не саве поединцон цартаро пире асхабија. Па вакерла вакергја, кога гело кадава тану посланико алейхи вассалам нека сајатаро сахабија. Ем кој рангја пе кере вакергја Аиша ке радијаллаху анха вакерли Аиша. О Аише, хава совлю прако Аллах. Опани вакерла која дава бунари тано вакерла аѓарини сар кога би растопинела песандре копани кна. Ако адва бунари андре сине о сихар кога со сине келде посланикоски алейхиссалам. Вакла опани ко бунари Аишетано хава совлю прако Аллах дека сар која топинела пес кна, значи саки боја добинге опани тароја ко сихар со сине кердо. А опалме вакерла узако лесте дано саре шејтанески ди шеро. Па вакерла Аиша радијаллаху анха па вакергјум, ја Ресулаллах, зарем на нете тареле. Па овакла вакергја со однесена пе джиманде ману Аллах ле чингјаман. Хеме мрзинава вакерла те постакнина билачи пе машкар ко мануша, па вакерла нарединге посланико алейхи салату васелам од ова те парунел пес. Сојтано доказ баш акава хадиси со вакерен учењакија. О прво доказ вакерена учењакија таро хадиси кова солела пес дека е посланикоске салаллаху алейхи васелем сине кердо сихар. Па кој си е мамен. Адвајтено прво доказ. Хемо дујто сар поука солела пес од сидела песари бретитаро акава хадиси тано дека о сихар тано стварност, о сихар тано реалност, о сихар шајте керел пес секаске, ако керја пес е најшу каре робоске таро Аллах те бареке во тајала, а да вазначинила дека шајте керел пес секаске. Хема кава тава керафтано хадиси кова со аменге вакерела те пазина амен, те аракамен, това повеќе кои бадети ако Аллах те бареке во таала, те ова свесна баши ако нешто осетинеја дека на неа минге шукар ко време те реагирина соске чачипаске о сихар или и магија тано хако. Хем мора да те джане дека о сихар, то ракава хадиси тано доказ дека о сихар керела пес. О сихар учинела пес те джане надава, значи о сихир баджи о магишер учинена сар те керел пес сихар. Хем адава учинела пес помочеа таро джина, значи мануш со работинела джиненцар, хем од джина објаснем од джина со работинена е мануша. Нормално кога мануш козом керели бадет е джиненге добором тамно тева керав позорало сихир баджија, аѓари на менде познато позорало сихир баджија. Али битно е тано те джанен дека постојнела о сихар. О Аллах те аракеламен, кердосине посланикоске салаллаху алейхи васелем, алелеске дујмелеке, ко манушикано обликие, ко пребешлялеске е кошеро, одова со бешлялеске ко пре или кошеро, вакерја е абелеске, соја кале манушеске, вакерла на свало, со стар болујнела ко мануштаро сихар, со начинала дека сихар вакерен учењакија, дека тано болест на свалипе, соске таро сихар мерела пес. Мора да вате джанен дека таро сихар мерела пес. Ваке посланико салаллаху алейхи васелем каде кен поадар, али вакла кој таро хадисија, ако би нешто накавала сино кадаре, Аллах ескора да вака накавале сино урок или сихрија савке буќа. Не се. Битно тано те джанен дека дава сине на свалипе посланикоске алейхи салату васелам о сихр. Хема ракле о сихр, о посланико сам и каге о сихр парунгеле ки предаја. Соске посланико сам на манглате тарале, себе пе одова мате дикено мануша мати иранен пе ко паганизам палем палал сар со керена сине мате посетин кереле но посланико алейхи салату васелам која дава, садва сине мудрост е посланикоски салаллаху алейхи васелем. Битно и тано те джанен таро акава тикно видео дека о сихар тано хако и магија тано хако, дека керела пес требала те пази нентумен, хем дикај никој на не имуно ко одова, дека сека шејта старла дава бути битно ко вакти те реагиринен.
Аквајте на накратко баш акава клипи, шо најамен иншалла, ко следно. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.